Ndasuhuza buri muntu wese ungutse kuri nshuro yitwa Kanyagenge TV, ndamusaba kuri subscribe, like, comment and share. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe uko wafungura email. Nitumara kubirebera hamwe tuzagaruka tuje kurebera hamwe uko wagira gute wakora YouTube channel. Yenegera mukora ama YouTube channel mujye mukora ama video mukugamo abantu views gusa muri nta kintu mukora. Nimugire ikintu mukora, mugire ama YouTube channel mukora, muduhe ama video mukora cyane ku ma YouTube channel. Tugiye kureba uko wafungura YouTube channel. Anga turi bubanze step ya mbere, turabanza dufungure email. Ndabanza amakuru ya video yo gufungura email, nzagaruka tuza kureba ukuntu wakaya YouTube channel. Twagiye tugiye uraza hano kuri Gmail. Numara kugeraho uza hano kuri Gmail, ukore kuri kano muri kantu uri gukoreho, nihangane gatoya. Okay, numara kuhagera urahita uza ukore hano, urahita uza ukore kuri kano kabora aka. Nizeye ko uyu munsi kugira gute kukabona akanga hariya hejuru. Umuntu afite email niho turi kugenda naho ngaho. Uhita ukora hano handitse add account. Kuri hano handitse add account, yanga byo kugira ngo Google, hitamo kuri Google. Set up check information. Icyo ni checking, atuma checking information cyangwa ibyo bita amakuru. Ni amakuru tegereza hanze by'i processing. Buri muntu wese uguteye kuri channel ndamusaba gukora subscribe, like, comment and share. Ikintu ngusabye kula subscribe, like, comment and share. Ikintu ngusabye, Imana yaguha umugisha niba ufite YouTube channel. Tugiye kurebera hamwe buri muntu wese namara gufungura channel azahite ambwira. Ndakora hano handitse create account, azahita ambwira abone sub ebyiri cyangwa 3 ngiye nazigwa rwose. Aho twashyira nka TV, andikaho nk'izina ryawe. Ngiye kanshyiramo nka TV Rwanda, TV Rwanda. Kubona ko yamaze kugira gute kugira mu mitego kuri text. Next nako. Next. Ndamaze ugenda vuke njyemo nko mu kwa kane tariki 22 na 2021. Anga hitamo gender, igitsina cyawe male. Nimba uri umugore urahitamo female, nimba uri umugabo urahitamo male. Ukore kuri next. Bari kubaza uhitemo, kaduhitemo English ya kabiri. Ikirikeho nurangiza. Uhitemo password uzagira gute uzadukoresha. Okay. Icyo password uzagira gute ukoresha. Numara kwishyiramo ukora kuri next. Ibindi byose ugenda ugira gute binyuze nk'amaso. Uhitamo kuri agree. I agree. Uhite. Nurangiza ugutegereza no kuri Google Services. Ngo birimo uragira gute irimo irajyamo. Email irimo iragira gute iri kujyamo. Ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Uyu muntu wese ungutse kuri channel musajene wakora subscribe, like, comment and share. Tukubona ko yamaze kugira gute kugeramo ngiyi hano Rwanda TV, ngiyi hano iyo nuza twakereye. Iyo nuza twakereye ngiyi hano. Ngiyi hano ya email tugiye gute dukereye. Nzagaruka mbereka uko wafungura YouTube channel. Iki kintu nzagaruka ngira nembereka uko wafungura YouTube channel. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mukore subscribe, like, comment and share. Imana ibahe umugisha. Thank you.